Anyaya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anyaya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anyaya. Anyaya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anyaya. Anyaya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy RPN Radio Ronda sa Istres 9 apat pusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutten da inadi Rudy T. ken Honeybee kadwada pay Dalulo Rocky ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw Lunes agin gana iti Biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Yes, it's just pagkakatawaan lang. This is Anya Aya with Ina D once again. Hi, good morning sa inyong lahat. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Amin. Itatanga bigat at datayo ditoy. Anya Aya program ni Ina D, Rolly T, and Doc Honeybee nga dadal dito kakadwak sa Manila together with Lolo Rocky and Lola Beshi. So tila kadwak dito yung Mother Studio presents kata dito kami Mother Multimedia ni Engineer Jaber Tomas for the technical department for Anya Aya para iti programa iti DCRL, RPN DCRL 639 kHz Radio Ronda. Lunes aging gana iti Biyernes. Lunes aging gana iti Biyernes. Arnel Esteban, Thailand. Na mabuybuya da kami iti DCRL at dapay laeng ditoy Baay Batak RP Building. So na yun, pabiro kayo ta RP Building, iti da nga makikita. Kumusta ka, General Manager Rod Sadjan? Kumusta ka, Sir Joel? Kumusta di kita nagugwapo nga security guards tayo? Kumusta ni Ma'am Daybelin ni Richard Pungtilan, our city engineer in Batak? Arnel Esteban Mayata? Anthony? Ano di ba na dito? Raymond Francis, may talents mo inad. Sa may talents ko. Ape na lang nga, talents ko. Itatasi ka, Arnel. Kumusta ka, Arnel Esteban? Good morning, Raymond Francis. How are you? Kumusta? Anat masida. Inaldawlat nga damdama agad ti masida. Taan nga ro, kit isumuti ka sa pulan no anat ti makan. Anang atati si Daen ni Sir Eko, kita Suyo National High School. Anang atati si Dami, J. Barangay Guerrero, Dingras, Ilocos Norte. Kumusta kayo aming nga Dingrenyos, especially dati nakagagagot nga manong ko ngayon ni Susie Aquino. Anang atati linuton ni mother ko nga Konsi. Parang nagluto na itibalatong. Kanayo lang ta, sa casting namin nga, dating namin show tayo nga pangal daw apokat pagkuin na dati buksit ko. It reminds me, no ana iti masida, Rosana Aquino Kalawagan. Kumusta? Good morning, inay. Keep safe, kunana. Thank you very much. Ti masida, mang usang, nakita kayo ken ni Darwin itatay, nagsasabot tayo itatay bigat. Napanda, nagubrama di kito'y duwa nga taga LGU nga kasinsin ko ken kayong ko. Kumusta nga taman ni Paris nga nagkanta iti nadidikinanta ni Paris CD birthday ni Lulanan. Belated happy birthday to yung mami Flor de Lisa Aquino. Kay Drake, good morning kay Drake. Ano di kita product musika kay Drake itata. Ikad kay Drake dati taga Marcos nga agon online to umayak kumamang kumita iti kasi ko mga sweat search si kay Drake dati taga Marcos nga ta kay Drake si ka DM nakuna na dito ay
Thanks, inay. Kablaawak man ni Christine John Agdinaway. Kunena. Kenrina inay pa shout out. Di kano Christine John Agdinaway ken mitwa ken ni John kunana ni Kaidre. Sir Eric Polintang, our municipal tourism officer is watching. Ano kumusta Sir Eric? Kumusta da? Richel Grace Paghihigan. Mariano. Marie Grace Shasha is still watching. Ano oras dita Shasha? Ni Shasha data agbuy-buya lata. Doon da ni Beng. Buy-buya da lata. Yung handa nga comment. Ag-comment kay Marie Grace Shasha. Pong Nanin is watching. Happy watching. This is my Anya Aya program para itidcrl RPM. When inay, thank you. Cotton short tilagok inay. Awan, di kita kakastoy. Masapong ko ngamin. At na uyaw mat, dakwa. Amuyo, hangkong i-dendenay. Kata kayo aming agdendennag. Shut up, pumapana no ko. Gumatang ti ukay-ukay ko. Ata, kastoy na maligat tibiyagan. Napiapekin ni Sir Eric po yung tangta. Kanayo nga mangi si Brot, sapatos na, tumbado na. Datao nga kastakat. Dapat inaldo mga programa. TV, radyo, kanda dumapay. Di ka di, mapana no ka gumatang, itibado. Kasi hadya mo, mabaling nga agulit-ulit. Itibado. Dati nga badok itata. Kaala, di kalman. Sa kunto malama ulit, dito yung si Ka-Antirio Amy Monterosqueta. Kat anak size mo inay no ko bet mo ako na nukasta ko na nag dati akat mabalin ti large no American size large or XL. Dati mo pag iniina dito da do mga kastaket o kitain yun eh napintas sige ting nak. Kaya kumati medyo nalawa because the uso right now is large, tigite big size, tigite ko Korea. Tigite big size itatanga ti t-shirt ti ko na comfortable kasi no dati fitted may bulging ano ba buksit dati buksit ko kat nakadakal. Kumusta kayo mat amin dita Jollibee si Kaharbi ni ta Harbi kan ni Jollibee kat agkabagyan dita dingras o kumusta ka kay Drake tigita man tis t-shirt ang nakukulay o puno pure white amo manipod pili di ko kat mahilig nga talaga ti pure white si kay Drake. No, masapol nyo, di kita quality clothing, i-plug, kamalang si Kakay Drake. I-share mo, dati si Kakay Drake. No, ni Kakay Drake, ano na gana, dati ukay-ukayam, di tanta umayam ang pumasyal after lunch si Kakay Drake. No, masapol nyo, di kita ukay-ukay nga high grade. Di kita tatak na, di kita American brand, sas ko mga Hollister, Old Navy, Shaw Shorts, Kakasjay, anything goes. Basta di kita da bra brand na in kayo ni kay Drake dita. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Hi everyone, siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, news stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga stroke. You know what? Half body, na paralyzed iti bagik. Although ada iti recovery iti imbabayan ti panag-usap iti because alalisto iti panag-recover iti bagik, mga pagnakon, ken kasman kanyo, pimpintas iti speech ko. Nagsubli po iti normal nga panagsalita ken kastameten pimintas pay iti circulation iti bagi
Idi na atake ak nagkaroon ng iti nervyos every time at danatay sumken nga madiarik na gapot iti ata ko mistro ko manen yan babaen iti parusar ko iti tibikos nekat di anxiety nekat ti insomnia ken iti over fatigue isu nga kadagiti pada nga ni stroke usa ka tibikos kaputa very effective mamimpisan nga balbaliwan na itirik na ken kastameten iti panunot tayo. Tibikos, the best. Siyak ni Julian Root, taga Barangay Guerrero. Dati kanayo nak iti CR na agburburak na kanayon to'y buksit ko. Nang idi ada nang ibaga kang yak nga dito yung tibikos, tinadas ko ti nagtumar, nariknak apo nga mayat, napintas ti panagwa ti bagik. Hanlang dito sakit ti buksit, dapay sakit ti apro, bato ti apro. Nagsardeng ti palagsakit na, tapos pimintas ti dito ko ti blood sugar, cholesterol bimaba, nagnormal apo. Iso nga dangayo apo padasen niyo dito yung produkto ti tibikos napintas apo. Marcos, kasentro. Sige inay ko, US brand, IPM kanto, alawen may inay ko, agyaman na unay kay Drake FB inay ko na nakitain nyo ti kay Drake ta FB na ado di kita na ipopos nga kuha na healthy local supporting locals. Local supporting locals. Mise di galyegos no pati mangikuko kanya. Amuyo, practical mat ni ina di o de panlangan, panagbabado, panagporma-porma. At nga rin, kakarigat ti biyag. Deta ti kanayo kung ibagbakad na kayo, especially to parents. Si kamo Patrick Balagat na mga nagbasa. Nutitiyan mo Patrick, kaya mo ta intamangan yan, deti paborito nga restaurant si ka Patrick. Tag si Datikwa, naga na tinaimas nga masida, itataya ni Cheryl Vicente. Cheryl Vicente! Kagawat ko na uray na ngi natabado, nohan met bagit amang isuot. Kas naman di agdigdigos, awan met servina, anak ko, kunamanod. Ni Auntie Rio ni Monterosqueta. Nangangkan si ka Patrick Balagat, intamangan tunukwala. IPM nak to, inutyo ka tipag, basaan ka di Patrick, NU. Super big thanks inay, pinang shout out mo inay ko, more blessings inay. Anak ko si Kakay Drake, Auntie Rio Amy Rosqueta. Inta agukay-ukay yan ni kay Drake, dita kwa, dita Marcos. No titi location na si Kakay Drake, no agbero kay di kita quality products ikwa. Nabayag nga nga dyan na pa Marcosan. Kumusta kayo? Tonet Jose Rombawa is watching. Hello mamang. Kapsat ko. Kumusta ka? Anak si Damat, Mami Tonet Jose Rombawa nga adda dita Brunei. Brunei Darussalam. Kumusta? Pakishare mo mga dati kwak si Kakay Drake. Danak lawag kito ko na ni Patrick Palagat. Ayabam ni Patrick Palagat inay amuna te
house ko na. Ay, Patrick, intantuman. Nagtumang mga lati ukay-ukay na ni Deti kwa. Ni Deti kay Direk. Kitain nyo. Nung dati badok itata, binatang ko yan deta department store. Ta nagustok deti paisley. Di kita magkakastoy nga loud. No pa nga kulkulay. Di kita striking yellow, paisley. Di man stripes nga nakukulay kasi very colorful. Deti kwa. Sika kay direct personalidad ninanang mo. Di ba? Local supporting locals ko na. Kas gagangay apo dati anya ayam very informative. Informal ko kada kayo no adda tudo nga umay, no nainit, no nabagyo, no nagkingkinad, nga makan onay kadi kita politiko no daduma. Adamo no kada matatskot politiko ng kayat nganin, diyan kaya amin kaaguy uyaw. Diyan amin kaya dati agad editorial nga ko kadi kita politiko tagagayem tayo mat kita politiko. Diba? Iso nga i-share ko lang tadi kita kuwada. Grita mamat dati nakaayat nga tatang ko iti Dingras in the person of Action Man Joffrey Sagid. Kumusta nga ta ni Apo Mayor Joffrey Sagid? Kan dati another tatang ko nga ni Apo Eljo Valenzuela being our Vice Mayor. Siyempre di kita ko konsehal. May naganan idan. I would like again to congratulate and to convey my happy birthday to Apo Melanio Parado. Melanio Bingbong Parado, nag-birthday di Kalman or di sa nga Kalman ba? Happy birthday, Barok. Kani Auntie Reyna Balutan. Kumusta mo di gitoy? Ni Ma'am Rowena Bersosa, ni Mami Elsie Garces, ni Apo Joey Apostol, sino pwede kita habang Apo Ruben Thailand. Kunusok man na amin. Kumusta mo atan Tito Teddy Rusqueta? Tito Teddy Rusqueta, naggapas kan? Kitam niya Auntie Ami Rusqueta, kat adudigit yung hanas na itangal daw. Nangina tabado, yung ginadilmet. Kasta yung pasikig nga bigao. Ambisyosa, lang yan. Baykan, si Data Agurong. I-share mo man, dito si ka Auntie Ami Rusqueta, agpong-pong to mo, dati nga napintas ni ikit ko. Nuwat agbirbiro kayo, tinaimas nga kwa, daami nga klase. Ada natangkan, ada nalunag. Daamin kita. Pero ko nyo lang, dete Rusqueta rice. Kuna ada na paglakwan ni Auntie Ami Rusqueta kita. Dingras Public Market. Makakatawaan na. Sige tinto kuna na. IPM kan tutuno madamdama at si Patrick Balagat. Hello, Apo Tres Verdejo. Kumusta ka? At na nagpa iti Don Philip. I-plug ko ba Don Philip po. Ori na bayag ko bagbagin. Hindi dati branch manager nga Apo Tres Verdejo nga. Kanayon da kayo nga ikupa. I-share mo dati Apo Tres Verdejo. Tagrita amamot iti Don Philip Marketing. Kandita Honda. Dingras Elite. Honda Elite. Kanya Apo Tres Verdejo and to your family. Ay, SWS Rice. No kaya yung gumatang iti. No kaya yung gumatang kati brand nyo motor. Si General Manager latadta ni Apo Tres Verdejo. Apo Tres, dila mabaling nga into no next week kanong agbayad ni kawang kwartana. What can you say? Manong penalty na no next week. Awang kanong dati pauit ni nanang na. Buyo din nyo kadnukwan Apo Tres Verdejo. No into no September nga agbayad ni Makmak. SWS right. Kurt Beras is watching. Ay Kurt, inakto itulnog. After this, please man lang itulnog nakto dito. Sentro ti Dingras ta subyanan nakto after mga into no 2 o'clock. At the presentation ko iti Orabella. Orabella is skincare products. Apo Tres Verdejo, sumungbat ka man. Ay, apok, sida ka nun ni Auntie Rio Emirosqueta ti Agurong. Agpapaapal kay manin, talagang nga ni manin, panagpapangal dawad. Jewel Shan Balagat Habab is watching. Ay, nakumusta mo si ka Jewel Shan Balagat Habab. Kumusta kayo amin dita? Alam niyo is dito aircon nga pagtibagkit. Pasara agpagkit dito aircon tayo si ka Sir Jaber. Nakupon na kaya, pasara agpatay. Awan la duma na kidito internet service providers tayo. Malay magpagan sino internet service provider ta agpagtibagkit amin pagatitan na. Ito no pangkat agalapukpukaw mo aming asilaw. Agmadi-madin to man dati FB live ko. Everybody seems to be agatit kidito nga
Ay, apo, pagatitan amin. Kasano nga, di agat titao. Kat, nakangato ti magagatang. Awang pa Sir Serbina. Adam magatang na limagasot anti Amy Rusqueta. Tama-monitor mo amin dito ta everyday fresh dito dingras. Ngam adda ibagbaga kada kayo. Ay, apo, adda pasamak ko. Di kalman ngam malakay nga perjon. Dito nga ko ngam tanapintas ko mga aldaw. Dito ngam idikalman. Napana na kitsyenda. Ay, apo, dahil nga agilala ko ti ikan. Nukadimot padayon. Padak. Nanalausan. Hanyo ka di mga ilalakon, tamaangot kumot. Gaputa medyo, panatay nga, di kalman kan adayo, DJ, aglako kanya. Di lang nga na apo kat napintas, at frozen nga rod. Di matangak, dati ingina na nga pusit, dati calamares, dapataw na anti-eni. Di matangak, it's 240 per kilo. Kat magugustuhan ni nanang ko. Kan hanga makapangan ni nanang ko ata adabudo-budo na madya karabukog na namnalaingan dan. Dete man kaanakakunti ag duty ayod. So aduk pagsasaritaan tayo kita aside ti COVID, pati pwede kita magagatang tatsendaan. No maditilangan nanahan yung ilalakon. Tanakadakil mat dete agong ni ina di nga makaangot. Naangot ko impay sublik kan nanang ko Kung nakano pala tayo aglako kat inangot naman. Hang ko nga inangot, binidir ko nga ingkas jay ko lang. Cleomata, kumusta ka kumusta ka kasin Cleomata? Han ka gumatgatang te frozen cat madi. Han ka talaga gumatgatang. Kada kayo amin nagdengdengan kidati programa iti radio. Apo, ken iti multimedia, haan ti gumatgatang ngan if you are not sure, iti quality. Kasi kasin Cleomata is watching. Ti kababanangan nga agyan empanada ta suso na dito yan agbubuya. Ti amo tumalata i-comment agkat katawan tumalata. Nilingling deta iso kano de kaiimasan ngam talaga mo amin. Ken kapipintasan ti rupa at agrejuvenating set wala ken ni dete Queen Manika ni dete boy na anak na. Hello Gentrix, kumusta mo dete kaanak ka Gentrix? Kanya apo Ninoy Aquino nga very happy ti love life na ita. Kumusta da nga ta? Ay naapo Diyos. Ano ti si Dayo? Dita barangay Kali si ka Jewel. Kasin Johnny Barcelino is watching. Ituloy-tuloy ko malati at sao-sao. Ada pa nagatit na amin. Tapos ano nakangingina. Tapos iniman namin sana na gimatang man ti pusiton. Ay haan octopus. Jakpay tinempla. Yung paglaki din. Ta inyuper ko basit kan dinil nakak tina napudok nga danong si ka Johnny Marcelino. Pero jakpay dinil nakan di pa na-upgrade kasla mo lanay babad adobong asing di pasama nan. Ay apo lukpunta di kita glakot ikan no daduma. Panay prosen dito yung kasin pagkatalod ko na. In fairness iti dingras. Aglalo kan detoy kumpadrek nga ni Tony Mariano bumanglag. Hello Tony, nakainimas ni Kana. Besa ka digiti kay iimasan. Intama ti birthday dimet kuna naman ni Apo Sanggunian Aquino. Kasano nga rod nga mapantama ki birthday ka alas 3 ko nam di mo merienda sena. Ay Apo ja mauawatan mo ni Apo Ninoy Aquino. Kati amok aka alas 3. Ang kamadamaman ti programa ko. Malpas to dito into no mga halahuna. Mga kapailag, alas 3 tanto nga mapanon, di mo merienda sena aya. Riso deta apo, ti hanas ko kung ti concern ko itatanga bigat. Deta ti umuna nga bansada, iti dedications kung greetings ko para iti DCRL, 639 kHz, RPN, Radyo Ronda, diti pailaeng batak apo, ag subsublinto ni ina di para kadigiti, nakaadado, nga commercial break, promise, ag subli akto. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo
Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the president of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She's also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey Stibicus, Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Ni Jenny Bagoan, 55 years old, nakatira sa Lakay, sa proper Baguio City. Nakilala ko si Doktora sa BARC dahil nag-short talk siya doon. Ang case ko that time, yung may rashes na tumubo sa akin dito sa both sides, ears, sa may mouth. Psoriasis daw itong naramdaman ko, ito yung mga tumubo sa akin. Sabi niya, try mo ko yung Tibicos na product namin, sabi niya. So nung trinay ko siya, na-lesson po yung mga kati-kati, na-lesson po yung readiness na yung rashes. So, 2 weeks lang ako nag-take noon, mabilis na nag-effect yung Tibicos na yan. Nagpapasalamat po ako kay Doktor dahil kung hindi po siguro sa kanya, hindi po ako gumaling. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cos. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cos triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you get healthy and function at its best. Our convenient bottle bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cos. Sa lahat ng makakapakinig ng video ito. Ako po si Ronnie Inopia, taga Commonwealth, Quezon City. Meron po akong personal testimony tungkol sa aking nainom na TB Cos sa NGT Wellness. Ito po siya. Ang personal testimony ko po, ang napansin ko po sa produktong ito, napagaling po yung mga nararamdaman ko sa loob ng katawan, tulad po ng pananakit ang aking mga daliri at ng balakang, pati yung aking mga bukol sa liig. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cos. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cos triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you get healthy and function at its best. Our convenient bottle bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cos. Ay, nalpasan, kasi mo ti kaalis na, iti commercial, break me. Tas lalalete, napaspas pa yung ni Super Kidlat. Yung magsakit-sakit, dati likod ko na kayo. Apay nga ta, ay, apo, lumakay aming nga, bakit? Sikakan, agluto kunan kagawad, Paul. I'm sorry. Maban-nuga, kuri, umay makidaydayan, no, sakpay lang ti, agluto. Kapag ka makidaya, di bagbag yan ni Paul. Ala. Tapos siya pala, agluto, sikakan, agluto kunan kagawad, Paul, kunan na. Oh. Anak pa, barak, kahit yung mapamakidayad tan, sak mo lang ti, agluto, anak ko mapaluto yun, paparti kay ti baboy. Hello, Mang Terry, bati nga is watching. Nagkita kami man kideti kabagyapon. Nanalay nga kumanta, nakasapulan nyo mat, iplag, kuman lang Mang Terry. Just call my name. Nakasapulan nyo, napintas, original, book through singer, deti, doon natin ni Trish.
Tris nga batinga. Agama, di gito nga si singers apo. One man band. Kunan na. Kung nalalaing da, lalo di kitay, na millennial mo, tikang kantan mang terin da tuma. Kung ti madlaw kong kastakot. Dumudug mo, talaga, asa deti, abdog-double china mo ton. Ilaing ko nga mangmangan mo, aming gilita ka. Love Geraldine is also watching. Anak na, ganatay ko na ako. Mapanak kan makidaya bagbag. Tapos sa ti agluto. Ano, deta nga pakidayaanan. Anak, nugtuan ko ma. Hapon Ninoy Aquino. Kumusta nga tamat ni Cheryl Acoba? Cheryl Vicente. Kita tan madamdama for my Orabella presentation. Ay, wang gayam, irugi ka di gapunta dito DCRL, ato Joel 1 is watching. Laglagi pa nyo tayo TV. Kusyo panawon, iti pa nagsasakit trangkaso. Si ka Janine, nag-UTI. Naggurgurigor. Agas na detoy. At ato nga TB because your probiotics, prebiotics, and enzymes magatang dita ding Santa Cruz Drugstore kung dita kanyete. Itimat ka pangibang nga ili uri batak at pagagatangan nyo amin detoy kadiliti Drugstores Association of the Philippines. Ika Joel Juan at apay tibikus mo. Lagi ito, di kita'y nakapadas itikwa. Actually, nabayaga nga nga nag-arthritis and atadeta because nangyawi da man di kalmanan. So nga thank you so much Apo Roland Tamayo kung Doc Hani. Sususteneran nyo dati kinapintas dati bagbagis ko Kandi iti sakit ko nga arthritis kada high blood na nga to uric kada cholesterol agyaman na lang yung kada pailaang dati because nga mga agad da kanyaga. Deta apon Tun madamdama mapana di personas restaurant pa inamamitan deti general manager da pambara mamakipangan Ninoy Aquino lakwam ni Vice Jonathan mayat kanya na data kunana kadi bagam ata iyawidak damagamang kan Jonathan ta iyawidak ta si kanto ti magbayad lata into no malemen mangalo ti may nga box 840 per bottle idi lang kumaman buy one take one at one to ngam damag tuman no manung atati 840 nga minan magatang tayo kay iti Drugstores Association of the Philippines kan ita Manila, it's all over the world already. Da kayo dengdengog dito DCRL 639 kHz. Iti Batak, iti Paway, kundi iti Bumagatan, Pumaamyanan, North, West, East, South. Itapagod po, di kiti makangkangag. And all over Ilocos region. Diba? Maganda tayo pa dito. Abra, kumusta mo dito Abra? Ado nakikita nga picture dito Abra, di kalman. Itay nasalsalan ta ititig sa tudo kada bagbagyo, diba? Ayan mo ka, di mang Ninoy Aquino, di ba gam kanya ako Jonathan Taigatan so na probiotics, prebiotics, and enzymes. Pagpababati uric acid, pagpangato ti libido. Diba? That is really true. Reyna Piedad, hi Inadi, watching from Barong. Keep safe, sir. Kumusta mat iti Piedad, family, iti Barong, ken iti Barangay Ruot. Kumusta nga tani bakit upeng my mother? And the rest, kumusta kayo amin kita? Kumusta mat ni Adjan, si ka na jowa ni Reyna Piedad? Kumusta ka? Itugutan ka to TV ko. Baka mapagkamalang masuka Diyan kami natuloy nga napan, hindi ko at damot program ko ka nakakwa iti Sabado pa? Kailan ba yun? Domingo, Lunes, ano ka din, na kayo din nga mapangkamat dito ni Kadarayna. Namala, danto lang tapapan tayo si Karayna, mumuti kinabisi ko, ay apo, Diyos ko, di ba? Hay ina dito. Lakwam ni Bise, Jonathan. I-PM ko to ni Jonathan. Baka ipainom na matamanok na. Patakan Doc Honey. Amin, di kiti alaga, may nga high-end nga dog skirt. Di kiti agsasakit da. Painuman me, tikwa. At naman amin shampoo na nga, gurigur ti aso. Gurigur ti aso. Iso nga ti may ikwa, may naganan, may reseta ano ka ni Doc Honey. Painuman da, mayat. Diba? Please share. Reyna, paki-share nyo dito episode ko for Anya Aya today. Thank you very much. Hanapin ti pagsasalitaan tayo.
Aside from tibikos, numaditete kwayo, numaditi mabambanok kayo, kaya na pan nagraep, naggapas, o 60 ml lang ta tibikos nukwa, o napintas, kadigiti ada barbarado, iti puso na, digiti ada allergy na, ada asma na. 1-year-old, mabalinon nga uminom ti 1-year-old, iti tibikos, laukan nyo laong te, gatas ni nanang, wano laukan nyo laong ti dati pa, madiling puspusan nyo, mabalingin kanyo mo ti danom, wano te paborito yung drinks, kasday, puwera, soft drinks, dapat digitay juices, kasday, no ubing, wano kanyo iti honey, or muscovado. Ano kwa? Hello, good morning, Kanya Apo RJ Pinera. Hello, good morning, Apo Pinera. Kadwa tayo iti broadcast media, Mr. RJ Pinera. We are all friends. Iso namit kat agpupa kidete programa ni Apo Governor. Ito PGN, the Provincial Government of Ilocos Norte. Kan makikita isuda kan ni Sir Dumlaw ita Adjo FM. Iti bigat. Hello, salute to all of my superiors, digitay kadwa tayo iti media, press and the dumapay, basta encompassing news, current events, digitay as in, digitay ay idol ko, hindi pa ilaan, kumusta ka Apo RJ Pinera? What makes you busy? I know. Gagapumot yan, ti radyo itata. Kung sa mga ni Sir Joel, Madam ba iti Adjo FM? Tingamin? Ma'am Shirley Adonai is watching. Kumusta na, Ate Shirley? Pautang naman. Meron ba tayo dyan? What's the good news? Oh, lahat-lahat na. Nagpegayam, gana, adapi na pintas, magkikita na i-focus ni Apo RJ Pinera no, at the farm na. At the farm na nga naimas kapag didigusan, ton ano nga tamat nga, invite na niya Apo RJ Pinera, ita lumbad, itakad lumbad, deta serti yan na deta kuha, umayot tuman, umaykam tuman matag, tatampisaw, sinupay aya, nagbaling greetings, beauty, kitapik tayo tatag beauty inside and out. Kunin. Alag, subsublin to natin yung programa tayo nga Anya Aya with Ina di today para iti DCRL. Good. Manipod Lunes, aging ganati manipod alas 10, aging ganati alas 12. Tapos di Apo, iti Anya Aya, amuyumot deta. So, agyam-yaman na. We keep on striving, we keep on doing our best. Tap no mai-relay ni iti informations, news, current affairs. Siyempre ni Mutina di akit bringing positivity every day. Alag sublin to deti ta ayam amukman kada kayo deti may isa nga product nga nakapinpintas. Iso nga iso ti mga aramid, iso ti maka which ka causes my bloomingness and my prettiness. And my beautifulness ko na dakan inat. At may nga product dito nga nakapinpintas. It's alayam amok to no madamdama iti pa nagsubli dati programa tayo nga nakaayayat, may nagayat pati dati host full of love and positivity every day. Inadi for DCRL's program Anya Aya. Commercial break muna. More from the technical studio. At sublikam to ako. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Anak ko nga 2 years old. At dahiti bukbukti po ko na. Tibicus si pag-alap ko.
Ako sinilang na minilikat ko. Mga nito, kayo na requisite ko. Kasi niya po nalaingin, awanay niya bukbuk ipusunan. Hindi reactive pa rin. Hindi nga makabangon. Ang ita, tapos simata na, ang lulalakan, hanga mga puti. Hindi lang sisisili ko. Kasi na ako, reactive ka lang. Alay ko na taon. Kasi siya, yes, lalak-lalak hindi. Yang kasi na po medyo adalit kasi. Kaya lang na nakikipili ko si Doktora Alita. Siak ni Mrs. Nympha Cadawas, iti Barangay Juan Solsona, Ilocos Norte. Ket siak, I am 63 years old at dasakit ko nga asma. But, kabayatan ti inak panag tumtumar kada iti TB cause within 2 years, kaasi iti apo, kada di kang nitingitan iti COVID, ket hanak pulos nga nag-atake DJ asma. But kadeti January kalamiis na, siyempre panatang uyip kada so amin. I take TB because I thank God nga anak nga na-confine because mayat met ti impact na yan ti bagik deti TB cause. So ti makunak kada kayo kabsat padasen nyo met deti TB cause ta napintas nga para iti bagi tayo aglalo ka dito nga kalamidad, panagsasakit, panateng, uyek. Ket dito iti bikos laeng iti kaslang nakitak net nga nakapasaya at iti rikna. So take Doc Honey iti bikos para pumiksa iti immune system tayo. Alright. Ang subsubli ni Ina di. Paratian niya aya. This will be my last leg for today's show. I would like to introduce to you Deti Apo, Orabella. Kumikitang kagandahan. Kuna na beauty. Beauty and business. Kuna na. Habang kumikita ka, habang nagiging beautiful ka, pwede mo rin siyang i-business. How? Introduce ko lang sa inyo ang ating mga products for Orabella. Skincare. Kadigitay padak nga vein. Padak nga vein apo. At dan dito Ilocos Norte. The sole, the lone distributor are us. Iti NGT. This product is FDA approved. Iyunak apo dito Defense Factor Set. Kunay na, this is your Defense Factor Set. Para itiru pa deti apo, ada soap na, ada toner na, ada pay dagitay skin cream na. So I need to show you. Deti nukwa. Deti tinagyan na. It has 5 products. Ada 5 mga products na per box. Siyempre ito umuna na deti apo. Use your soap. This is your facial soap. Umuna, use your facial soap every day. Bigat aldaw malam. Ngam recommended lang iti mamindot ti mesang aldaw. Paglabar ti bigat, isaruno toner. Isaruno yun, deti toner na. Deti toner na apo. Ito na ikan nyo detoy. Do not use it with cotton. Ikan nyo lang, deti rupa yun and massage it after the sabon. Then, wash. So maruno apo, no bigat detoy, spot solution, use this twice a day, ikanyo di kita spot yo.
Itay melasma. Digitay kastaunay nga denta rupayo. Very proven and effective. Ikantay mat iti skincare lotion kuna na dati skincare lotion isumat dati detay defense you iti ultraviolet rays of the sun. Digyan ka dati SPF, sunscreen protection factor. Dati mat dati iti rabi specialist cream kuna na this is your night cream para iti rabi. Inuing kayo dalusanta ruro payo. This is what we call defense factor set. Defense factor set kunan na. Para kadigitay, payat na agpapintas like me. Defense factor set. Di mat sumarunong nga set para itibagi. I know you are listening. Dati mat kuwak live ko kat adabasit sug-sug. Yes. Dati mat defense set tayo. We have your body soap. Ada body soap. Dati tema kung kuna nga body soap na. Eta whitening body soap. Dati matay deodorant. At deodorant na. And dati pay at dapay whitening wash kunana. Not only for feminine but also for masculine. Arceli Miguel Corpus. Ojin kena sa koko yung iswatching. Deta tapos datay hand and body lotion. Hand and body lotion na nakapinpintas. Deta apo detay NanoCare body set. Your NanoCare body set. Medyo nagulo at sa itat nga live ko Dati mat. Kaputa, use this twice daily. Mabalin nyo dati la usaran niya Hydra Boost ko na. Muya apo, kasapulan ngamin tibagi, aglalo dati rupa, kung di titunggad tayo, or even our skin, ura na nga partes, guys, Hydra Boost ko na. Amo iti Hydra Boost, ikatan na ti redness, ikatan na digitay inflammation, it promotes elasticity, and then for dry and irritated skin. Mabalin iti face, body, all over your body. Ojin kena sa kokodyo. Collabos. Ano man ti Collabos? It boosts your collagen. Ano ti collagen? Iso na ti mangko kada ti elasticity, iti rupa tayo, tapno na finfintas. Second, we have our phytotherapy serum. Claimed and accepted, can proven, si Ojin. Even at 25 years old or 25-year-old or 30-year-old scars, maikat na dito. This is your phyto serum. Numat, kaya yung masahe, we have intense and mild na para masahe tilikot. Nakabangbanglo guys. Zen, kunana. Zen Intense Restore and Renew Lotion. O, di ba? This is your whitening body lotion. It comes with this. Ada nga minkuha na, the pouch na dati guys, nga gold nga pouch na. So nga, pabalin tayo nga ipan-ijay. Tapno, nalilinis iti, kudkudil tayo. Hindi nga min. At syempre, ang kinakailangan natin ngayon nga tag-ulan, umad-ado itiya, lamok. This is our lemongrass lotion. Apo pinadas ko di rabii. Ure awan ti mosquiteron, ure awan iti kwam, ules mo, handa ka nga kapten. Kasi lemongrass, this is organic guys. Organic ang lemongrass. Lemongrass lotion. Ito naman, AM and PM lotion. Diba? Ape upat. Dito AM lotion kan PM lotion, it comes with toner. Ape the toner na iso nga sabsabali dito nga product guys. Iso nga sabsabali because ada toner na, diba? Tas na makeup ada primer na. Iso nga no ipam mo dito bagpagim dati toner na nga una right after your cleansing. And then ipan mo tumat detoy
lotion na. Amo yung gagayong kang kakabsat. Sa totoo lang, I am naturally brown or dark skinned. Ni ina di. Hana mga dati na po daw nga tao. Anak lang mo tinagbibiyaga nga sabon ka. Perla lang. Ngan itata, medyo adama dito products na mga sponsor tayo and I do not market a product without using it. Amo iti makita, iti 3 days pa ilaang nga kuwak makikita apo, may ikat digitay discoloration ti skin ko aglalo dito kilik-kilik nga hanmat une nga kasla adda namumuong bagyo kunada nga rod kanyak ti kilik-kilik nga mingkat nangisi. Or iti silang ni ina di nangisi. Napudawak ka di nga rugmat ngam agyam-yaman ti Orabella ta napintas han mga nangisit nga brown na nga mina brown na agpapada mo kidi amani pudru pa aging gana iti saka. So digite product ti Orabella apo ag-register kayo, just PM me, makita yo dati FB kan Twitter account ta Orabella Philippines. Kumikitang kagandahan itimot website da apo ket detoy www.orabella.com.ph. Diba? Kumikitang kabuhayan, beauty in the inside, beauty in the outside. O, kitain nyo, nakalalis so natin nga programa tayo, agyaman na kadigiti, mangtakta ko na inay, nga agbuy-buya, kadigiti FB Lives ko, aglalo kidati. Anya aya program tayo ti inaldaw, sapay ko guys, that you keep safe, awan digiti sakit no umay kada tayo, then sapay ko maad-adupay nga blessing ti umay kada tayo. Dati ni Ina di encompassing engineerology and Doc Honeybee at adun tupay nga products at adupay nga katawa at adupay nga informasyon ti mapan ni ited kada kayo inaldaw-aldaw at yaman kay panag buya anya aya. Thank you so much. Thank you very much. Siya ni Marcelo Cristobal, may sa kami iti media, iti Ilocos Norte, kahit ko lang yung pakamo ako, nababayin di pa nag-usar ko iti tibikos, kahit ado iti limbag-anan tirik na kasmesa nga natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagay ng nangro natin hypertension. Ngayon nakita kada iti tibikos, kahit iso iti nakapalagaan, kahit nakatulong gapo iti ananayin iti bagay. Malaksit kireta, hindi namin saan nga rabi awanin tinagyan dati tibikos, dati lang dati nagaling saed. Ngayon inusar ni Mrs. ko gaputang imatot dara na ginurnurak gaputan na ibos. After ti kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kas kanyak, agusar kayo iti tibikos. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cough. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cough triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cough. Siya ni Clarita Uguro, Batak, Ilocos Norte. Hindi, siya pa'y napadasan dito tibok ko sa apo, nasakit tiboksit ko. Dito ko na nga acid. Napadasan mo nagpadpadoktore, nung mo itlata. Usar kiti ko serkot ko. Omeprazole, ngamidi ko amang kung kanahin ti DCRL ni doktora. TB ko, iso nga ko nakide, tumanod da kwarta ko. Padasik tuman ti gumatang iti TB ko. Di ko ala sinubok kumot ko na ni doktora nga 15 ml every after meal. Tapos maligam-gam na tubig. Lako si Mayaan. Kasi na po juice. Nga napintas ni pinagbawas. Iso nga Jack maiwasan dati sir, dalat pa dati ko.
Makunak, da kayo nga madipe nakapadas, apo, padasin yung muti tibikos, no kasanong muti maitim na kada kayo. Hello, good afternoon to everybody. Siyak ninyong pakadawas. May saak nga gususar iti Doc Hanis Tibicos. Tangamin, dito nga Doc Hanis Tibicos napatunaya ko within 2 years. Ket idilawas na laeng na quarantine kami kadeti anak ko. So every now and then nga isuti inuman mi, napintas pa iti panagmove ko 3 times a day. Then kaasi ti apo haang kami metkit di nga nagpositive. Napintas iti tikwana dito iti Bicos. So awawisen kayo, gagayem kan kakabsat ta agusar kayo met iti Doc Hanis Tibicos. Ta nasayaat nga para iti bagbagi ken mangpapilsa iti immune system tayo. Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsussutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutten da inadi. Runiti ken Hanibi. Kadwadapay Dalulo Raki ken Lola Beshi. Magrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tenga ti aldaw. Lunes agin gana iti Biyernes ditoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan, it's just pagkakatawahan lang.